Aya basi gayizi, igitondo cyiza kuri wowe ukurikiye Samba boy kuri iyi cano, nimba uri mushyashya ibuka gukora sabusikarayibu. Uyu munsi wa none ngiye kubereka inkuru imaze iminsi icicikana gayizi ya Yago ndetse na Jihadi. Abantu benshi barayibonye ntabwo ari ngombwa kuyigarukaho. Uyu munsi wa none tugiye kwigira kuri aba bantu, ariko gayizi nujya kwiga ujye wigira ku muntu mwiza gayizi, ku muntu mwiza ufite icyo akwigisha. Uriya mutipe ngo ni Jihadi ntabwo mugarukaho, reka nze twigire kuri Yago ngire icyo mbigisha nk'aba shoti kiriyeta cyangwa se abantu bagifite cano ntoya nanjye ntikuyemo. Tugiye kwigana turebe ese niki twakwigira kuri Yago. Yago ni muntu ki? Amaze imyaka ingahe kuri YouTube cano? Ese videwo ze zikora zite? Ni umuntu w'umusitari, murabizi Yago ni umuntu w'umusitari gayizi. Reka tuze tujyane akantu ku kandi. Uraza hano kuri YouTube uyifungure. Njye nahoze mbikurikirana gayizi, buriya ujya ugira ikintu wigira kuri nde? Ku muntu ukurenze. Arandenze uyu muntu ngiye ndemera. Tugiye kuza hano turebe ese Yago amaze imyaka ingahe kuri YouTube. Nicyo kintu cya mbere tugiye kureba, kugira ngo nawe utaziheba. Urakanda hano kuri abawuti, hano barahita bakwereka igihe yajoyiningiye gayizi. Yajoyininze 2016, I think murabibonye 2016 gayizi. Dore ngibi hano 2016 mu kwa mbere, turi 2024 gayizi. Ni imyaka 10, imyaka 10 kuri YouTube channel gayizi. Afite miliyoni 119 gayizi. Uyu mugabo mumukomere amashyi kabisa, mumukomere amashyi, ararenze. Wenda ibi si byo nari ngamije by'amamiliyoni cyangwa iki. Tugiye kurebana imyaka maze, ese videwo ze zarebwe cyane n'izarebwe buhoro. Gake nyine turebe. Ese nitwe bibaho gusa nk'abashoti kiriyeta cyangwa se aba YouTube bakiri bato? Reka tuze turebe videwozi. Turareba iziri popira n'iza odesiti. Yabwo turaza hano kuri popira hano turebeho. Urabona Yago videwo ye ya danje yagiye igakubita ikemeza tu. Ni iyi ngiyi ya ndirimbo nyine, ya ndirimbo suweje, ariyo iyi ngiyi ndi kubereka nyine. Ifite 3,500,000 maze umwaka umwe gayizi. Murabona ko atari bibi, ariko reka tuze turebe oldest videos gayizi. Ntimuzigere mucika intege, nicyo kintu nshaka kubigisha. Umugambi w'Imana uba uhari. Iyi videwo ya Yago imaze imyaka 7. Imaze imyaka ingahe? 7. Ntago mbabeshya gayizi do. Iyi videwo imaze imyaka 7 do, yarebye na 1.5. Ikintu nshaka kubigisha hano ni iki: ntuzigere ucika intege na rimwe ngo ni uko ngo videwo yanjye imaze igihe ntabwo irebwa. Si nguyu Yago afite 600,000 gayizi, 600,000. Ntabwo ari n'iyo gusa, reba iyi ngiyi nayo imaze imyaka 6, ifite viyuzi 600 gayizi. Nubona videwo yawe itari kurebwa ntukabigireho ikibazo, ahubwo jya uvuga ngo umugambi w'Imana kuri njye ushobora kuba utarasohora, cyangwa se isaha y'Imana. Noneho dore gayizi, dore videwo imaze imyaka 7 ifite 300. Se ndababeshya gayizi? Dore ngiyi, iyi ni YouTube channel ya Yago, si ukubabeshya. Ngiyi, aya ni amavidewo ya kera, harimo n'izifite 1,500,000, 1K, zifite 7 years gayizi, 7 years. Noneho hari n'izifite 100 gayizi. Noneho gayizi, noneho ndemeye, ngiye byandenze 100 do. Dore ngizi
video imaze imyaka 5 ikaba ifite views 100, wowe uramara imyaka 2 umwe ukumva nyine ibintu byacitse, igikuba cyacitse ko video yanjye ngo ntabwo iri kurebwa cyane. Guys, come on, si yaguhiya views 800 hano, video z'imyaka 5 guys. Ntimuzigere mwiheba, uko igihe kigenda ibintu biraza guys. Icyambere ni ukudacika intege, hari umutipe w'inshuti yanjye ujya ukunda kubivuga, ikintu cya mbere ni uguhatiriza guys. Mu kazi ni ukudacika intege, uracika intege ibintu byari bigiye gukunda guys. Urabona ko yagiye azamuka, views zagiye ziyongera, zigira ute ziyongera, 15,000, 20,000, ariko menya ko yahereye ku 100, 500, 500 guys. Ntabwo ibintu bizajya biza do. Hano yari atangiye kujya hitinga 70k guys. Biba bishoboka. Ikintu nashakaga kubigisha kuri iyi video, Yago si uko mufana cyangwa iki, ahubwo afite ikintu agomba kutwigisha nk'aba YouTuber bakiri bato bakizamuka, kudacika intege, cyangwa se kuba wareba video yawe ukayanga ukayisiba. Guys, gukora video biravuna. Ntuzajya ukora video nubwo itarebwa ikarebwa n'abantu 2 3. Calm down, bibaho. Uyu si umusitari, si tumuzi twese. 100 guys, views 100. Kanongere nzibereke wenda, ntabwo ari ugukabya, ntabwo ari iki. Views 100 imyaka 5, views 300 imyaka 5, views 800 imyaka 5. Bibaho guys, bibaho. Don't give up, nicyo nashakaga kubigisha. Ntukarambirwe n'isaha bitaragera guys. Nagira ngo mubwire ngo nimba ukiri mushyashya, kanda kuri subscribe, share na like, then tujye twibanira muri story nk'izi ngizi guys. Mwakoze, ndabakunda cyane.